Federalni premijer Nermin Nikšić je prilikom razgovora o južnoj plinskoj interkonekciji rekao da kompletna trasa ovog plinovoda prolazi kroz općine i kantone u kojima apsolutnu vlast ima HDZ Bosne i Hercegovine. Da li je to tako? Južna plinska interkonekcija prolazi kroz 4 kantona i 8 lokalnih zajednica. Na toj trasi nalazi se Bugojno, čiji je načelnik Edin Mašić iz SDP-a Bosne i Hercegovine, te Tomislavgrad, na čijem je čelu Ivan Buntić, koji dolazi iz Hrvatskog nacionalnog pomaka. Kada je riječ o kantonima, Ivan Vukadin iz Hrvatskog nacionalnog pomaka premijer je kantona 10, dok je u srednjobosanskom kantonu HDZ Bosne i Hercegovine dio vladajuće koalicije, ali funkciju premijera obnaša Tahir Lendo iz SDA. S obzirom na to da HDZ Bosne i Hercegovine nema apsolutnu vlast u svim lokalnim zajednicama i kantonima na trasi južne plinske interkonekcije, Istinomjer je tvrdnju Nermina Nikšića ocijenio neistinitom. Više ovakvog sadržaja možete pronaći na svim platformama Istinomjera.